Манай бичлэг сонирхож үзэж байгаа бүгдээр маш их баярлалаа. Бичлэг ихэхээс өмнө ганц хэмэлч 2 сарын 22-нд болохоор анхан дунд төвшний онлайн английн сургалт эхлэж байгаа шүү. Бүгдээр дээрх линкээр орж бүртгүүлцгээе. Someone woke up early. Someone woke up early гэдэг нь ямар их сэрдийн гэдэг одоо хошинж байгаа гэсэн үг шүү. Good morning, Dad. Honey, are you gonna make us some breakfast? Michelle, could you take care of breakfast? I want to sleep in today. Sleep in гэдэг нь болохоор зүгээр унтмаар юм гэсэн үг тий. Одоо нэлээд орой хортол унтдаг ч юм уу тий. Alright. You know what? Don't worry about it. I'll make it. Wait, you're making breakfast? That's lit, Dad. That's lit гэж үгж байгаа гэхээр ямар гоё юм бэ гэсэн утгатай. What do you mean? Who do you think cooked your meals when you were a baby? Me? Yeah, she's right. Anyway, I'll cook after the news. Oh, what's on? За, what's on юу гэж байгаа гэхээр одоо энэ юу гарч байгаа гэсэн утгатай. Well, schools are opening back up again, so that's a surprise. Opening back up гэхээр одоо нэгдэж байгаа гэсэн үг. Дахиж нэгдэж байгаа тий. Are you happy you're going back to school? 50-50. Don't feel too safe, but definitely better than online classes. За, the 50-50 нь юу гэж байгаа гэхээр дуртай ч биш, дургуйч биш сонголтоо. I don't know about you, but I need a break from you. Whoa, that's savage, bro. За, одоо savage нь юу гэж байгаа гэхээр ямар ширэн бэ гэсэн утгатай. What? I'm a savage? It's a young people thing. Oh, cool.